هالو لويتا. دايما بيكون المدرسين في جمل كده بيحبوش يسمعوها. لو انت مدرس الماني وتسمع او احنا بنعمل ايه هنا، انا مش فاهم اي حاجه. طيب يبقى الفيديو ده علشانك. اخويا بالله عليك ما تزعلش. انا ابراهيم رضا، مدرس لغه المانيه من 10 سنين، وكمان خبره من 5 سنين في اللغه او سبيلدونج. طيب عشان ان انت تتلاشى السؤال ده في كذا حاجه ان انت لازم تكون فاهمها، ان السيشن عباره عن اكتيفيتيتن ورا بعضيها، يعني تدي Aufgabe 1 Aufgabe 2 وهكذا. طيب عشان تقدر تدي الأوفجابة ده صح وما تسمعش السؤال او الجمله اللي احنا بنقول عليها من شويه وانا بنعمل ايه هنا، وبعد ما انت تكون اديت كل حاجه، في 4 حاجات لازم تمشي عليها. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ. اول حاجه دي Aufgabe einführen oder festlegen، ازاي ان انا احط الاساسيات بتاعه الافجابه بتاعتي والاكتيفيتيت، وايه ازاي اقول الانفايزونج بتاعه الحاجات دي بشكل كامل. نمرة 2 die Aufgabe ausführen lassen، ان انا اسيب الطلبه بقى هم يشتغلوا مع بعض. طيب تالت حاجه partner check. رابع حاجه feedback geben. طيب خلينا ناخدهم نقطه نقطه ونوضحهم. عشان ان انا اعمل حاجه اللي هي دي Aufgabe einführen، محتاج ان انا دي Aufmerksamkeit ich gewinne دي Aufmerksamkeit بتاع الطلب. ما ينفعش ان انا هدي انفايزونج كده في اللا شيء. ففي حاجات لذيذه جدا احنا بنعملها في السيشن عندنا اسمها Aufmerksamkeitsfinger. الطلبه بيبقوا محتاجين حاجه كده تشدهم على طول، وانتوا بتبقوا متفقين مع بعض عليها يعني. طيب لما انا اقول مثلا ايه بالانجلش كلاس كلاس، هم يقولوا يس يس. طب بالالماني بنعملها ازاي؟ bereit. فالطلبه يقولوا ايه jederzeit. الحاجه دي جميله جدا، بتخلي الطلبه تركز معاك. في حد تاني ممكن يقفل النور يفتح النور عشان تعمل ايه؟ عشان تاخد الاوفماكزامكايت بتاع الطلبه. طيب بعد ما انت خدت الاوفماكزامكايت، محتاج بقى تقول الانفايزونج. لازم تكون واضحه جدا ومحدده جدا. طيب بعد ما انت قلت الانفايزونج، محتاج ان انت تتشيك الانفايزونج بتاعتك دي. المفروض اول حاجه قلت الانفايزونج، محتاج بعديها على طول كنترول فراجن. ازاي ان انت تتاكد بعد ما انت قلت لهم احنا هنشتغل مع بعض ولا هنشتغل لوحدنا؟ فانت بتقول لهم اه احنا هنشتغل لوحدنا، فيقولوا لك اه. طب احنا هنشتغل مع بعض؟ يقول لك لا. طب احنا هنشتغل الاسئله اللي هي بتبين التاسك بتاعك كله عامل ازاي، او الانستراكشنز اللي انت اديتها اصلا. طيب بعد كده، بعد ما عملت اول حاجه انفايزونج وبعدين عملت كنترول فراجن، محتاجين حاجه نعمل ديمو mit ihnen مع الطلبه، مش für sie. ليه؟ لان انت مهم جدا ان انت توضح لهم الحاجه ديت معاهم هم. لو هي في 5 6 اسئله، انت بتعمل الاولاني مع الطلبه. طيب يبقى احنا كده خلصنا نمرة 1 دي Aufgabe einführen. نمرة 2 محتاجين ان احنا كمان نشوف دي Aufgabe ausführen lassen، ازاي الطلبه هتعمل وهم الطلبه بيعملوا التاسك وانت خلصت وقلت لهم كل الانفايزنج بطريقه صحيحه وملخصه، وعملت له كنترول فراجن وبعدين عملت ديمو مع الطلبه. هيعملوا ايه؟ هيعملوا التاسك صح كده؟ دي Aufgabe ausführen lassen. وانت بتعمل ايه؟ فاضي؟ لا، احنا بنعمل حاجه اسمها ميكرو unterricht. لو في طلبه محتاج ان هي وانت ماشي في النص كده بتشوف الطلب الضعيف، فمحتاج ان انت تركز معاه شويه وتدي له سبورت بطريقه او باخرى. طيب وكمان بتاخد ايه؟ بتلف فكره تاخد فكره كده ما بين الطلبه، وازاي ان هم بيعملوا التاسك اللي انت قلت عليه ده صح ولا لا. طيب بعد كده محتاج تعمل ايه؟ قلنا بارتنر تشيك. بعد ما خلاص الوقت اللي انت حددته للتاسك ده خلص، بتقول لهم اوكي احنا wir haben noch eine Minute عشان ان احنا نتشيك مع بعض. فكل واحد لما البارتنر بتشيك او لما الطلبه بتشيك مع بعضيها بيستفادوا ثقه جدا. وكمان بيكون في حاجه لذيذه ان هو واثق من الاجابه بتاعته وما عندوش قلق ان هو يقولها قدام الكلاس. طيب بعد كده هنروح للفيدباك جيبن. الفيدباك جيبن خلاص بقى انت الدور بتاعك ان انت تديله فيدباك على التاسك اللي هم عملوه. فدي كانت حاجه مهمه جدا، وهيخلي السيشن بتاعتك سلسه باقصى درجه ممكنه. Jetzt der Unterricht läuft flüssig. Tschüss, auf Wiedersehen.